Вітаю, гэта зноў прамы эфір Еўрарадыё. Для вас працуе зноў Міхасілін. Мы вярнуліся на партызанскі праспект у аўтазаводскім раёне, куды натоўп пратэстоўцаў з мінскага аўтазавода выйшаў і ідзе, спрабуе арганізавацца і пайсці далей. Нагадаю, што да калоны сёння падышлі супрацоўнікі МТЗ, супрацоўнікі мінскага заводу колавых цігачоў, і зараз такім вялікім натоўпам яны спрабуюць спачатку скаардынавацца, а пазней хіба рушыць далей. Нагадаю, што па інфармацыі некаторых супрацоўнікаў МАЗа, кіраўніцтва гэтага прадпрыемства ў цэхах зачыніла частку супрацоўнікаў, таму яны не змаглі выйсці. І вось зараз гэты натоўп падзяліўся з тых, хто працягвае рух далей у цэнтр горада, і з тых, хто застаўся каля заводу і патрабуе вызвалення іншых супрацоўнікаў. Давайте, можа, працягнем гутарку з людзьмі, якія тут знаходзяцца. Ось да нас сам падышоў мужчына, попросил, как мы с ним погутарили. Добрый день, это прямой эфир Еврорадио. Расповедите, что вы тут робите, что тут отбывается? Значит, я вышел с протестом, я Либор Сергей Михайлович, сотрудник Министерства по чрезвычайным ситуациям на пенсии. Честно служил Родине 21 год в пожарном училище, которое раньше было при МВД, мы раньше при МВД были. Нас учили на основе правовых знаний не убивать людей, не бить, не калечить, не пытать. Мой двоюродный брат, первый заместитель министра внутренних дел Казакевич Геннадий Аркадьевич, руководит своим подразделением. Я вибачаюся, тут колонна, зараз покажу, почала рух. Давайте мы так само долучимся и повольно протягнем с вами гутарку. На обеде, пока на обеде, я работаю, сейчас ушел на пенсию электромонтером строительной организации. Вот выхожу каждый свободный обед с протестом, своим личным протестом, выражая то, что думаю, что нельзя воровать голоса у белорусов нас, нельзя Бабарику не допускать было к выборам под надуманным предлогом. Кстати, он не осужден и сегодня не осужден он. То есть его ни под каким макаром нельзя было отстранять от выборов. И второе, Лукашенко всем говорит, что угрожают сотрудникам органов внутренних дел и их семьям. Так вот, угрожает как раз таки Лукашенко, потому что я, двоюродный брат министра внутренних дел, первого зама, не могу встретиться со своим братом у своей крестной матери, потому что он очень занят, и она боится нас с ним связать, потому что будут последствия для него. Так вот, всех честных сотрудников правоохранительных органов я призываю, выйдите на сторону народа, на свою сторону. Украли голоса не только у нас, простых белорусов, у вас тоже. Не может быть такое, что 45% вышли народа на предварительные голосования, а потом в день голосования вышло еще 80%. Математика 125% не работает. Призываю всех честных сотрудников правоохранительных органов арестовать заговорщиков и узурпаторов власти и предать их законному суду. У меня все, спасибо вам большое. Щиро дякую вам. За честное освещение событий. Щиро дякую. Так, ось ми бачимо, почули таку емоційну промову мужчини, який, як оказалося, не з'являється супрацовником робочим якого-небудь з заводів, які сьогодні вийшли на вулицю Мінська і зараз йдуть колонною. Тим не менш, це показчик, що прості люди, прості громадяни так само підтримують забастовку і долучаються до цього протесту. Ми зараз поспробуємо вийти до початку гэтай колонны. Яна по партызанскому проспекту рушыць у бок центра. Зараз мы знаходзімся в аўтазаводскім раёне. Як мне падаецца, натоўп все ж таки крыху падзяліўся. Частка людзей засталася каля заводу МАЗ.
каб патрабаваць вызвалення не дазволіўшы такі да забастоўкі далучыцца да гэтай калоны. Як сказаў нам адзін з супрацоўнікаў МАЗу, першая змена заводу. Першая змена заводу гэта каля 6-7 тысяч чалавек. Зараз паспрабуем хутчэй прабіцца у пачатак калоны. Ну, як звычайна, па добрай пратэснай традыцыі, натоўп пратэстоўцаў спыніўся на чырвоным святле светлафора і чакае, пакуль загарыцца краснае святло, каб не парушаць правілы дарожнага руху. Вось мы чуем, як машыны, якія праязджаюць міма, падтрымліваюць пратэстоўцаў, рабочых, якія выйшлі сёння на забастоўку. Загорелся зеленое светло светлофора. Мы працягваем рух і можа зараз, калі натоўп перайдзе дарогу, то паспрабуем з кім-небудзь пагутарыць. Добрый день, гэта прямы эфір Еўрарадыё. Ці можна з вами пагутарыць? Скажите, як давно і дзе вы працуеце? Уже почти 15 лет на тракторном заводе. Без малого 15 лет будет. Думали вы когда-нибудь, что придется выйти на забастовку? Нет, такого нет, не ожидал, честно. Чему вы решили выйти? С чем связано ваше решение? Ну, связано, во-первых, детей избили, скалечили. Это раз. Второе, то, что творится с выборами, это уже вообще тоже. Вот если спросить, кто голосовал за Светлану Тихановскую, тут будет лес рук. Если спросить, кто голосовал за Лукашенко, ну, одна, может, две, не знаю. Ну, кто будут тоже, но далеко не то. Поэтому эти выборы, это далеко не то решение народа. За то, что проголосовали люди. Соответственно, дальше идет диктат. Ну, вы же видите, люди возмутились, их начинают ОМОНом бить, дубасить. Это ж не работа, добить кого? Пока мы работаем на заводах, бьют наших детей, так дело не пойдет. Поэтому отцы встали за матерей, за сестер, за жен, особенно за женские. Девчонки выходят, мужики сидят. Это не работа, так не должно быть. Вот. Ну вот так как-то. Як долго готовы бастовать, до якого вынику? До победы. До победы. А победа для вас, это что? Это новые перевыборы, выборы, как там решит все это, да, организационные комитеты, все. Но надо, чтобы к власти пришел тот человек, за которого голосуют люди. Это наш объективный, это не мое, это мнение всего тракторного завода. Добре, щиро дякую вам, успіхів. Так, зараз поспробуємо поглядіти, що відбувається. Здається, натовп криху поділився. Зараз я поспробую залізти вище і поглядіти, що відбувається. Бачите? Ну так. Тут натовп поділився. Ну, поділився перш за все за того, що на пераходзе гарыць чырвонае святло. Зараз гэта людзі. Але калі паглядзець далей, можна не ведаю, бачна вам ці не, то гэта натоўп, які ўжо складаецца, ну, як па мне, прыкладна з 1000 чалавек, даганяецца яшчэ адзін натоўп. Можа, все ж таки супрацоўнікі МАЗу, у них атрымалася вызваліць тых сваіх калегаў, якіх кіраўніцтва атрымала
закритими у цехах. Зараз вони підійдуть, там так само бачно вже адсюль біл-червоно-білі стяги. Сподіваюся, що з ними так само ми поговоримо. Так. Попросил оператора не опускаться с той кропки, где мы поднялись, а то я буду уже отсюль подходить и пытаться людей. Добрый день. Мы в прямом эфире Еврорадуете. Можно с вами покутарить? Не надо. Добре, окей. Добрый день. Мы в прямом эфире Еврорадуете. Можно с вами покутарить? Я на російській мові. Добре, як вам зручний. Скажіть, будь ласка, ви ось тут удільничаєте в цьому протесті. Ви з'являєтеся супрацовником якого-небудь заводу чи підприємства державного? Я самозанятый человек, на самом деле. Что могу сказать? Я лично не согласен с тем, что у нас в Беларуси творится с выборами. То есть Конституцию изменили, раз. Мнение народа не уважается, два. Убивают людей, три. Мнение врачей, 4 не слушают. Народ вышел протест свой дать. Добре, щиро дякую вам. Ось ми покутали. Почули ще одне міркування ще одного мужчини. Як я нам розповів, він так само не з'являється супрацовником одного з заводів, а простим громадянином. Ось ми бачимо, я думаю, вам лепш за мене бачно той величезний натовп, який йде з боку заводу МАЗ і долучається до цієї колони, яка тут знаходиться побач з нами. Добрый день. Это прямой эфир Еврорады. Мы бачили, вы воду раздаете. Не, это принесли. Я беру с собой. Вы- Мы идем. Так, добре. А розповідайте, ви ввогуле з'являєтеся удільником цього мероприємства? Да, так само идем. Скажіть, ви супрацовник заводу, чи просто прийшли підтримати? трактор. Що відбувається на тракторному? Як там підтримують люди все те, що відбувається? Я маю на увазі забастовку чи... Колька некая пришла на забастовку. Кто-то думает, но боится. А скольких це людей? Это, ну, Не могу докладно сказать. Я долучился. розповідайте, є який план діяння? Ось зараз ось люди підійшли до МАЗу, зараз кудись йдуть. Що думають? Идем, собираем людей по дороге, а потом дальше идем. Собирались, как обычно, сейчас. В дворцу, наверное. Щиро дякую вам. Ось почули супрацовника МТЗ. Ось натовп повеличився. Треба було тільки трошки почекати, і натовп повеличився в рази. Ой, там кінця натовпу хіба не видать. Мені, який стоїть знизу докладно, може вам з рук нашого оператора, який стоїть на приступках, може бачно значно лепш. Чуємо автомобілі, які проїжджають і підтримують протестовців. Ну що ж, коли загориться червоне світло на пішохідному переході, то можна буде лічити, що два натовпи уз'єдналися. Тим не менш, перший вже починає рух наперед. Ну, і хіба ми почнемо рухатися разом з ними. Ось ви бачите людей. Ось вони дочекалися зеленого світла і спешно доганяють своїх колегів по протесту. Зараз спробуємо поговорити з ким-небудь, так би мовити, з молодої крові, тих, хто догнав і долучився. Зараз спробуємо знайти
супрацоўнікаў менавіта МАЗу. Ось я бачу супрацоўнікаў МАЗу. Добрый день, мы в прямом эфире Еврораду, ці можна з вами пагутарыць? Ось я бачу, што вы супрацоўнік МАЗу. Распавядзіце, што там адбываецца? Там казалі, што зачынілі нейкія цеха, не выпускалі людзей. Ну, не знаю, у нас никакого запрета не было, даже не было предупреждения. В принципе, работали до 12 часов, а потом, когда договаривались, но директор генеральный не вышел. И поэтому получалось, что когда основная масса людей вышла и сказала: МАЗ, выходи, тот народ, который собрался возле проходной, все начали идти через проходную и вот вместе с солидарностью проявили с остальным народом. А вы ведаеце, ці ўсе супрацоўнікі МАЗу выйшлі, ці не? Нет, не все. А колькі прыкладна? Хаця прыблізна. Я даже приблизительно не знаю, потому что я даже не знаю, сколько на сегодняшний день у нас вообще работает на МАЗе людей. Я, например, знал раньше, когда 37 лет тому назад пришел на МАЗ, знал, что работало 30 тысяч народа, а сейчас я даже не могу предположить. Вы самі сказали, 37 гадоў працуеце на МАЗе. Ці думали вы аб тым, што калі-небудзь прыйдзецца баставаць? Нет, конечно, никогда не думал. Ну, Чым звязана гэтае рашэнне пачаць забастоўку для вас асабіста? ну, всякому терпению приходит конец. Сколько можно уже испытывать наш менталитет белорусский. Все, спасибо. Спасибо. Так. Тут штосьці пачынаецца адбывацца, здаецца. Так, тут людзі паспрабавалі. Частка калоны прайшла не па ходніках, а прайшла па праезнай часткі. Тут з'явілася натоўп, каб яны не парушалі правила дорожного руху. То есть зноў частка, зноў колонна подзялілася. Ось одна з іх пошла по правой частке. Мы зараз застаемся з натоўпам людзей, які ідзе з левага боку. Вы можете самі чуць, што аўтамабілісты, якія прыязджаюць по партызанскаму праспекту, падтрымліваюць пратэстоўцаў. Так, на жаль, у нас няма ніякага іншага выйсця, каб перайсці дарогу зверху, таму прыйдзецца спускацца ў падземны пераход. Вельмі спадзяюся, што гэта ніяк не паўплывае на якасць і злучэння. Зараз я паспрабую падняцца наверх да нашага аператара, каб таксама паглядзець, наколькі вялікі. Ой, сапраўды, натоўп вельмі вялікі. Так, пакуль што канца натоўпу не бачна. Калі прыплюсаваць гэтыя падзеленыя натоўпы, то я думаю, гэта ўжо не менш за 4000, можа нават больш. Толькі тых, каго магу бачыць я. Так, пачатак колонны не спыняецца, пачакаўшы другую частку. Другая частка выглядае значна большай, шчыра кажучы, у разы 2, то і 3 менш. Ой, канца я сапраўды не бачу, там здалёк бачны сцягі.
Бел-червоно-белые. Уходи! 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 Что ж, мы хіба паспрабуем. Так. Велізарны натоўп людзей. Вы можете самі ўсё бачыць. Можете паспрабаваць падлічыць. Гэта некалькі тысяч чалавек, я не ведаю. Калі я яшчэ некалькі хвілін казаў, што не менш за 4, тут уже могу сказаць, што не менш за 5, а то і 6. Велізарны натоўп. Давайте тут паменяла, можа паспрабуем з нашым аператарам перайсці дарогу і далучыцца да пачатку калоны і заняць іншую кропку. Так. Прабачце, калі ласка, дазвольце нам прыйсці. Гэта будзе не хутка, бо вельмі вялікая шчыльнасць, але паспрабуем неяк прасачыцца. Так, дазвольце, калі ласка. Будем спрабаваць вельмі хуценька прайсці гэты участак, бо все ж таки у падземным пераходзе сувязь ловіць значна горш, і гэта можа сказацца на якасці нашага злучэння. Але я спадзяюся, гэтага не адбудзецца. Ідзем. Лукашенко в Алтазак скандуюць людзі у дадзены момант. Все працуе? Добре. Звуть, што стрым наш не перарваўся. Мы працягваем працу. Мы выходзім з падземнага пераходу разам з натоўпам пратэстоўцаў. Большасць з якіх гэта рабочыя розных заводаў. Паспрабуем немножко, калі не прабегчы, то прайсці наперад. Пашукаем якую-небудзь кропку, каб узняцца і паглядзець, як выглядае гэты натоўп, наколькі ён шчыльны і наколькі доўгі. Вось калі вы можете пабачыць, то ў пераходзе, куды мы спусціліся, яшчэ падыходзяць людзі, там можна ўбачыць бела-чырвона-белыя сцягі, то бок значыць, што гэта частка людзей яшчэ знаходзіцца пад зямлёй, яшчэ не выйшла наверх, таму. Але гэта ўжо не менш за, не ведаю, зараз 7 тысяч чалавек. Я думаю, не менш. Што ж, давайте паспрабуем дагнаць пачатак калоны. Неверагодная атмасфера. Люди падтрымліваюць, сігналяць. Ось бачу супрацоўнікаў МАЗу, можа з імі паспеем пагутарыць. Хлопцы, добрый дзень. Гэта прамы эфір Еўрарады, можна з вами пагутарыць? Добра, давайте.
Пакуль што людзі натоўп ідзе па ходніках, па тратуару. Хоць перыядычна шутно з натоўпу ад людзей прапанова все ж таки ўжо выйсці на праспект, бо натоўп сапраўды вельмі вялікі, шчыльны. Але пакуль што людзі не наважаюцца на тое, каб пачаць парушаць правілы дарожнага руху. Долучайся! Долучайся! Вы чуеце выкрыкі «Далучайся», бо зараз натоўп праходзіць мінскі рэсорны завод. Нагадаю, што вы глядзіце прамы эфір Еўрарадыё разам з бастуючымі рабочымі заводаў. Мы ідзем у калоне па партызанскаму праспекце да цэнтру гораду. Спрабуем абагнаць натоўп, выйсці да яго пачатку, да галавы, так бы мовіць. І можа адтуль даведаемся ад тых людзей, якія ідуць у першых шэрагах, які план дзеянняў, куды яны рушаць. Для тых, хто яшчэ не падпісаўся на нашы соцсеткі, самы час гэта зрабіць. Перш за ўсё падпісвайцеся на наш YouTube, дзе хутчэй за ўсё вы глядзіце гэта відэо. Абавязкова цісніце на званочак, стаўце лайк гэтаму відэо і не прапускайце все наши новыя відэо. І абавязкова падпісвайцеся на наш Telegram, дзе праходзяць, дзе публікуюцца самыя аператыўныя навіны. Ось бачу супрацоўніка МАЗу, можа з ім паспрабую пагутарыць. Добрый день, гэта прамы эфір Еўрарадыё, ці можна з вами пагутарыць? Пожалуйста. Слухайте, некалькі хвілін таму была інфармацыя пра тое, што на МАЗе зачынілі некаторых супрацоўнікаў у цехах і не выпускаюць. Так гэта ці не? Ну, во-первых, мы не с МАЗа, а с тракторного завода, но поступала такая информация, потому что наша колонна разворачивалась, уже отходила и возвращалась назад для того, чтобы позвать к нам присоединиться работников Минского автозавода. А скажите, атрымалось это? Вышли яны ці не? Ну, как вы видите, очень много по робам можно даже определить, по надписям на спинах. Если они есть, значит, да, получилось. Довольно много людей вышло. Добра, шчыра дзякую вам, паспехаў. Так, ось я пераплытаў супрацоўнікаў па вопратцы, але з кім не бываеце. Тым не менш, мужчына нам пацвердзіў інфармацыю аб тым, што людзей зачынілі ў цехах, частка калоны вярталася да заводу, каб вызваліць гэтых людзей. Ну, як мы чулі, гэта атрымалася. Ну, в прынцыпе, гэта мы можам таксама бачыць, бо натоўп людзей, які пачынаў свой рух ад МАЗу, калі мы пачалі свой стрым, выглядаў значна меншым, чым зараз. Натоўп павялічыўся ў разы. Так, вось я бачу, перада мной ідзе мужчына, я ўжо дакладна не пераблытаю. На ім напісана МАЗ. Штосьці мне падказвае, што ён все ж таки з'яўляецца супрацоўнікам МАЗу. Спрабуем пагутарыць з ім. Добрый день. Мы ў прямым эфіры Еўрарадыё, ці можна з вами пагутарыць? Да не стоит. Добра, прабачце. Не захацеў мужчына з намі гутарыць, але гэта нормально. Так, тут штосьці натоўп немного трошки разбіўся. Мы зараз ідзем по таким по прасторы без людзей. Але ззаду людзі даганяюць. Спрабуем дагнаць і мы. Які ёсць аператыўныя навіны? Што я магу дадаць? Слушайте, я
Я полгода назад работал на МЗКТ. У меня есть там знакомые. В общем, такая ситуация. Парни из толпы на заводе внутри на территории отозвали в сторонку. Сейчас найти не могут. Это сегодня отбылось. Это сегодня было на МЗКТ. Вот я созванивался с ребятами. Пропал парень и все. Он такой ярый оппозиционер, может, выкрикнул что. Это было падчас сустрэчы з Александром Лукашенко. Да. Именно так. А хто його покликав, ви не ведаеце? Які супрацоўнік громадянским, хто это был? Не скажу, кто был точно. Ну, в общем, вот такая ситуация. Как его найти сейчас? Вы можете в прямом эфире сказать, як його зовут, ці ведаеце ви? Его зовут Андрей Судас. А ким он працує, в яким цеху? Он работает на сборке кабин. Как бы он, слесарь и бригадир там. Еще раз повторите, как для наших... Андрей Судас. Андрей Судас, может, коли у вас Может быть, кто-то есть знает. информация? Говорят, что их увезли куда-то в заводское РУВД. Как-то вот так вот. А вы... Еврорадио. Ага. Ось Я понял. Спасибо вам. Вам дякую. Ну, ось до нас підійшов супрацовник, былий супрацовник Мінського заводу колових тягачів, який підтвердив, що ось сьогодні, не підтвердив, повідомив, що сьогодні одного з робочих недзе падчас сустрэчы з кіраўніком краіны нехто паклікаў і цяпер паклікаў бок, і цяпер мужчына знік. Ось вы чулі імя і прозвішча Андрей Судас, здаецца, калі я не памыляюся. Калі у вас ёсць нейкая інфармацыя пра гэтага чалавека, яго месцазнаходжання, то абавязкова пішыце абавязкова звяртайцеся. Паведамце пра гэта у наших каментарах, ці напрост можете звярнуцца у рэдакцыю Еўрарадыо, у тэлеграме. В нашым тэлеграме ёсць кантакты для таго, каб звязацца з нашай рэдакцыяй. Будзем удзячныя за любую інфармацыю. Вось бачым, што людзі, якія становяцца сведкамі гэтай калоны, падтрымліваюць і аўтамабілісты ўвесь час. Тут просто гул аўтамабільны не спыняецца ні на хвіліну. Ідзем па вельмі такой вузкіх ходніках, што, вядома, уплывае і на хуткасць гэтай калоны, і на працягласць. Мы ўжо не бачым, асабіста мы не бачым ужо ні канца, ні края. Спрабуем дагнаць людзей. Можна крышечку пройдемся сбоку, каб все ж таки паспрабаваць абагнаць людзей і дабегчы да пачатку гэтай калоны. Кого спросить? Кого спросить? Алло. Понял. Да. Есть какие-то новости вообще? Вот кто-то озвучит срочно. Можна бачити тут не тільки сурових заводських мужчин, але можна і бачити дівчин. Тут може зараз поспробуємо погутарити з ким-небудь з дівчин, які йдуть в колоні. Добрий день, це прямий ефір Єврорадіо. Чи можна з вами погутарити? Можна. Тут вельми шмат сурових мужчин заводських, і тут
раптовно дівчина з'явилася. Я просто присоединилась, я не работаю на заводе, я узнала еще из новостей, что работники МТЗ идут поддержать работников МЗКТ и просто не могла остаться в стороне, потому что я считаю, что мы все участники того, что сейчас происходит, и каждый человек может повлиять на происходящее в лучшую сторону. Мы должны остановить насилие, мы должны сделать так, чтобы все-таки Лукашенко ушел от власти. И это зависит от каждого. Добре, щиро дякую вам, поспіху. Ось ми почули одну з дівчин з натовпу. Як довідалися. Так само не з'являється співпрацівницею заводу, але просто необов'язковим громадянином, який вирішив долучитися до натовпу. Кто-то говорил, у нас в Телеграме появился полное аудио. Леша? У нас в Телеграме появилось полное аудио. Нагадаю, що сьогодні раніцею Олександр Лукашенко зустрічався з натовпом мінського заводу колових тягачів, де, між іншого, йому прокричали «Сиходь». Так, я згубив свого оператора. І у нашому телеграм-каналі, на телеграм-каналі Єврорадіо, з'явився повний аудіозапис з цієї зустрічі. Можете цілком прослухати цю промову Лукашенка і те, що там відбувалося. Ми з оператором знову знайшли один одного і можемо притягувати працю, не хвилюючися за здоров'я один одного. Так. Ось ми з натовпом дійшли до станції метро Пролетарської і повернули направо. Ось проходимо акурат адміністрацію Заводського району. Вельми символічно, бо акурат эту колонну можно со всей широстью называть заводским протестом, хоть и трапляются нам люди просто именаки, просто люди, які вирішили підтримати робочих. Ми спробуємо все ж таки пробитися наперед. Ось бачите, люди, які ось виходять з ресторації і підтримують людей, підтримують натовп. Так, ми спробуємо, добігши ми спробуємо пробитися до початок колони, а все ж таки зрозуміти, куди люди йдуть, якого тримаються плану. Нагадаю, що ми рухалися по Партизанському проспекті і звернули направо на станцію метро Пролетарська. Ходники становятся все больше узкими. И идти становится все тяжей. Мы зараз з оператором спробуємо перейти вулицю і хутенько пробігши паралельно натовпу з іншого боку, заодно аби
у гэты час зможаце паглядзець, як гэты натоўп выглядае збоку. Только смотрит. Что по новостям? Так, гэта оказалось не так просто обогнать натоўп и пробиться на его перад. Зараз паспрабуем скрочыць по лесу партызанскімі шляхамі, пройсці до пачатку колонны. Я бачу, што колонна спынілася, здаецца. Спынілася яна каля мінскага падшипнікавага заводу. І як можна, не ведаць, чутно вам ці не, людзі, якія падыходзяць да гэтага заводу, пачынаюць крычаць: выходзьце. Ну, заклік да таго, каб падтрымаць натоўп пратэстоўцаў. Так. Долучайся! 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 Щось не бачно. Каб нехта вийшов. Вышел только некий сторож, але не долучился, только поглядел на толп. Так. Выходи! 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 Не пускайте охрану! А вы Вось мы могли пачуць, што мы знаходзімся ў мінскага рэсорнага заводу, і вось супрацоўніцы выкрикнули, не ведаю, ці ўсур'ёз, ці жартам, што іх не выпускаюць. Може паспрабуем падысці да уваходу. Добре. Пойдем далей. Таких больше, можно и выйти. Конечно. Они не ожидали, что пойдет. Забастовка! 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 Девочки, выходите! Выходите все! Мы протягиваем рух з натовпом. Мы проходим Мінський ресорний завод. Натовп скандує «Виходьте», каб долучилися до протесту.
ненавидит. Вийшла жінка, може поспробуємо з нею поговорити. Добрий день, ми в прямому ефірі Євроради, можна з вами поговорити? А ви співпрацівниця цього підприємства? Нет. Но я против того, что делают наши люди. Против. Чому? Почему? Потому что нас Европа ненавидит. Европа все делает для того, чтобы уничтожить Беларусь. Откуда ви? Я только с Европы прилетела. Европа нас ненавидит. Европа все делает для этого. Откуда у вас такі висновки? Общалась с людьми, которые в Европе. Каждого спрашивают, откуда вы, с Беларуси. Они говорят, фу, Беларусь. Люди, фу. Это А от у говорит Чехії Европа. таке було? Не Чехия, Польша. И Польша, и Литва. Там все против Беларуси. Против. Просто против. И мало того, что могу сказать, что люди говорят, не делайте то, что вы сейчас делаете. Не ведитесь, не продавайте свою страну. Поэтому я против того, что делают наши люди. Против. Самі ви ходили на вибори? Конечно. І коли не секрет, за кого ви голосували? За Александра Григорьевича. Можете як розтлумачити свій вибір? Свой выбор? Ну, во-первых, у нас есть мир. У нас есть покой. Нам никто не запрещает зарабатывать. Никто. Это первое. Во-вторых, я не боюсь за своих детей. Я не боюсь их отпускать. У нас нет убийств. У нас нет воровства. У нас, да, был мирные люди. Но сейчас сами же люди сжигают нашу страну. Сжигают. Нету, не берегут они ее. Добре, щиро дякую вам. Успіху. Ось почули ми і таке міркування у тим ліку. Жінка осудила діяння протестовців, які проходять побач з Мінським ресорним заводом. Тим часом ми протягуємо рух разом з колоною і спробуємо пробитися до її початку. Ходники вузькі, тому рух заповалюється. Так, ну, так, ось мне подсказывает наш редактор новинов, что следчий комитет выступил с заявой об том, что больше за 600 громадянов звернулися з заявами об тілесних пошкодженнях. Ну, гутарка, відомо, йде про події опошнього тижня, що проходили в Білорусі. Це акції протесту і жорсткі затримання і побої, під час якими вони супроводжалися. Так, ну, обогнать натовп, на жаль, уже не отримає. Плот з колючим дротом, з лівого лес. Так само мені передають новину об тим, що один з двох затриманих діджеїв, той самий, який 6 жнивня включав песню «Перамен» на праволадном мероприемстве, что, я нагадаю, он был затриманий, сидел на сутках, и он розповідає тим, що під час суток його збивали, і збивав особисто намісник міністра внутрішніх справ. Прозвище його Барсуков. Не ведаю, як правда гэта ці не. Александр Барсуков, мне подказывают коллеги. Не ведаю, правда, ці гэта ці не, але прынамсі вось так гэты затрыманы хлопец, про гэта затрыманы хлопец распавядае. Так, мы уже обыходим нейкімі сцежкамі, пачынаем обыходзіць
гэты завод. Может, тут рабочих машин есть информация про некие потаемные выходы его. И все больше протест пачинае нагадывать некий партизанский отряд. Стежки становятся все больше узкими. Добре, ми зараз поспробуємо. Добрий день, ми в прямому ефірі Євроради. Можна з вами поговорити? Що ви хочете мені довідатися? Ну, порозмовляти з вами. Будь ласка. Розповідіть, ось я бачу, що ви тримаєте ніяку вопратку супрацовника ніякого заводу. Де ви працюєте? Як там в заводі працюю? Розповідіть, ось, чому ви вирішили долучитися до забастовки? Як ви виглядали? Ці давно ви працюєте на цьому заводі? 29 годов. Думали коли-небудь, що прийдеться бастувати? Ну, напевно, коли треба для людей, так треба. Чому ви вирішили долучитися до цієї забастовки? Я завжди за правду. Скажіть, ось зараз НАТО рушиться кудись вже якими лісними стежками. Куди ми йдемо? Що відбувається? Я на самой справе не ведаю. Тут у нас проводири є. Вон, можете вперед пройти. Ну, ми спробуємо, поки що тяжко. Потиху, просовуйтесь. Добре, щиро дякую. Мы уже далеко отошли. Колонны, что мы в начале идем. Некими Очень длинные. партизанскими стежками идем наперед. Так. Зараз хіба з нашим оператором поспробуємо все ж таки пробитися наперед. Понимаешь, у него уже память, он пытается уже везде сумасшедший. Тут можна крапиву бачити. Мені вона не шкодить, бо я в джинсах, а ось оператор у шортах. Ну, це його проблеми. Не хоче за мною йти по крапиві. Добре. Будемо спробувати пробитися у тим темпі, яким йдемо. Добрий день, ми в прямому ефірі Євроради. Можна з вами поговорити? Ой, не знаю, можно нет? Добре, відомо. Так, ми виходимо на некое світло. Машина на этом наш партизанский этап забастовки скончається. Так. Нам подсказывают, что з'явилася новина об том, что Великобритания, официальный Лондон, не признал выники выборов у Беларуси. Спробуем пробиться на початок. Крапивы уже не бачно, тому оператор уже пойдет со мной. Я сподіваюся. Они могут, если
Я вельмі паспяшаўся, калі сказаў, што наш партызанскі этап шляху сканчаецца. Здаецца, толькі пачаты. Але будзе вельмі сімвалічна, калі супрацоўнікі заводаў сыдуць у сапраўдныя партызаны. Это будзе такі кругаварот у гісторыі, так бы мовіць. Так, тут выйшлі нейкія сцежкі. Ідзем на абгон. У оператора, відаць, фантомныя болі ад крапівы, таму не вельмі паскараецца. Так. Так. Так, зрабіць гэта будзе цяжка. Але тым часам бачым нейкую харызматычную жанчынку. Паспрабуем з ёй пагутарыць. Добрый день. Мы в прямом эфире Еврорадио. Ці можна з вами пагутарыць? Ну, можно. Распавядзіце, вось не шмат жанчын вось у гэтым натоўпе суровых заводских машин, але тым не менш трапляются нам. Ну, вы знаете, я не работаю конкретно на МАЗе и на МЗКТ, но я всю жизнь прожила в этом поселке. Мои родители из рабочей среды, они на МАЗе прожили всю жизнь, и я сама на производстве, но не в машиностроении. У меня пищеварительная промышленность. 25 лет я работала на государственных предприятиях, понимаете? То есть было время, когда предприятия приватизировались, были акционерными обществами, и мы поднимались. У нас была зарплата. Это был 94-95 год. Потом то предприятие, на котором я работала, через 2 года решили, что ну зачем деньги будут внутри предприятия? Надо же как бы кормить государство, платить налоги. И с того времени зарплаты у людей стали падать. Я перешла на другое предприятие. Я не буду его озвучивать, потому что я не хочу вредить своим как бы работодателям. Мы не относимся к государственным предприятиям. У нас 65% акций европейские акционеры. И я вижу разницу между государственными предприятиями и теми, где управляют люди, которые знают, как делать бизнес, как вести, строить экономические отношения. И я за перемены. Во-первых, у нас сейчас в стране власть захватил узурпатор и самоназначенец. И все это знают, и все это понимают. Он методом силовой захват власти. Вот то, что у нас происходит, это силовой захват власти. То есть нечестные, сфальсифицированные выборы, и мы здесь выступаем за честные, прозрачные выборы. Это первый момент. Второй, человек, который украл наши голоса, он совершил еще более страшное преступление. Он пролил кровь. 1000 людей избитых, покалеченных, пропавших без вести, и мы знаем уже погибших молодых ребят. За что? Он морально не имеет права руководить нашей страной. Уходи. Вот как бы лозунг за то, что мы сюда пришли и требуем. Уходи! 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 Ось пачулі вельмі эмацыйная распавед адной з жанчынак удзельніц гэтага пратэсту, які скончыўся такім скандаваннем. Ну, уже добра знаёмым всім гледачам, слухачам Еврорадио, які глядзяць наши стрімы. Гэта лозунг «Сыходзь, уходи» по-русски. Так, тым часам наше партызанскае лясное падарожжа працягваецца. Шчыра кажучы, я не ведаю, дзе мы знаходзімся. Спадзяюся, што людзі, якія ідуць у пачатку калоны, хаця бы прынамсі яны ведаюць і кудысьці нас вядуць. Так, здаецца, ось выйшлі мы да нейкіх аўтамабіляў прыпаркаваных. Наколькі разумею, мы выходзім з нейкага лесу,
і падыходзім да нейкага яшчэ аднаго прадпрыемства. Зараз, на жаль, я не ведаю, што гэта можа быць за прадпрыемства. Але скажите, ласка, вы ведаете, что это за предприемство? Честно, через лес не знаю. По всей видимости, да, моторный завод. Моторный завод. Шчыра дзякуй, вось нам удзельнікі гэтай калоны падказалі, што гэта моторны завод. Ну, штось мне падказвае, што удзельнікі забастоўкі, удзельнікі гэтай калоны таксама будуць патрабаваць ад працаўнікоў гэтага заводу далучыцца да іх пратэсту. То бок, калі вы пакуль што не дагадаліся, толькі далучыліся да нашага стрыму, зараз забастоўка, калонная і ўвогуле весь гэты пратэст пакуль што складаецца з такога, так бы мовіць, пратэстоўцы пакуль што збіраюць юнітаў, так скажем, па розных іншых заводаў, прадпрыемствах, дзяржаўных прадпрыемствах Беларусі. Мне падказваюць, што далей у нас на шляху будзе мінскі завод аўтаматычных ліній, а пазней яшчэ мінскі завод, мінскі інструментальны завод. Вельмі шмат у нас заводаў у краіне. Вядома, пра іх рэнтабельнасць гэта ўжо іншае пытанне. Але факт застаецца фактам, яны ёсць. Таму пакуль трымаюцца батарэі на нашай тэхнікі, мы будзем працягваць гэты збор юнітаў. Мінскі моторны завод, нас не падманулі, гэта сапраўды ён. Вось калона спынілася тут. Чакаем з гэтых сцежак вяртання іншых людзей. Зараз падыдзем да каго-небудзь з... Так. Вось мы тут бачым Вольгу Кавалькову, давераную асобу Святланы Ціхановскай. Добра. Зараз падыдзем. Вольга, добрый день. Мы ў прямым эфіры Еўрарады, ці можна з вами пагутарыць? Распавядзіце, калі ласка, на якім заводзе вы працуеце? Что? На якім заводзе вы працуеце? МТЗ, МАЗик? Я не працую на заводе, я з'являюся, наверное, особой обраного президента Святланы Ціхановскай, і ми своїм штабом і Святлани Ціхановської підтримуємо тих людей, які сьогодні виходять і виказують свої потребування політичні, бо те, що відбувається сьогодні в Україні, ті лічби, які озвучив Центр Виборкам, вони просто абсурдні. Ну, как бы, і у людей питання, да, колькі яшчэ гэта трываць, колькі гэту непавагу, гвалту, дачынення да сябе мы будзем яшчэ трываць. Людзі выходзяць мірнымі, простымі патрабаваннямі. Гэта чэсныя выбары, гэта адстаўка Александра Лукашэнкі, гэта мірны транзіт улады і гэта спыненне такого гвалту, які вось першыя дні пасля выбараў мы пабачылі з боку супрацоўнікаў міліцыі. І, конечно же, праўдзівая інфармацыя пра тых людзей, якія сёння знаходзяцца на крэсці, на ці ў іншых месцах, якой зараз іх сваякі не маюць.
Ольга, мы не бачили, мы долгий час пробовали добегчы до пачатку колоны. Як доўга вы тут знаходзіцеся ввогуле? Мы шли от проспекту Партызанскага увесь гэты час, прайшлі праз падшипнікавы завод, на жаль, з яго ніхто не выйшаў у такім складзе вялікім. Зараз мы прыйшлі мы ведаем таксама, што МЗКТ таксама утрымліваюць зараз на тэрыторыі, і мы таксама чулі, што зараз Александр Лукашенко паехаў на МАЗ. Ну, ён неяк са спазненнем дзейнічае, адтуль все выходзяць, а ён толькі туды прыязджае. І тое, што сёння адбылося на МЗКТ, калі людзі крычалі «Уходи», гэта адлюстроўвае сёння пазіцыю працоўных і падтрымкі у Александра Лукашэнкі сёння сярод беларускага грамадства няма. Ён не можа нікому даказаць, пацвердзіць, таму ўсе яго дзеянні сёння абсалютна нелегітымны. Ён для большасці беларусаў сёння не з'яўляецца прэзідэнтам, і тут асноўнае зараз гэта дыялог аб мірным транзіце ўлады, каб гэта было без гвалту, і каб гэта адбылося на ўсіх узроўнях, не толькі на прэзідэнцкім, але на іншых галінах. І мы звяртаемся да ўсіх чыноўнікаў, да людзей, якія прымаюць рашэнні, каб гэты дыялог, і сёння ёсць наша рука, каб ён адбыўся, і мы зацвердзілі той вынік, які рэальна быў 9 жніўня на выбарах, і перамагла Святлана Ціхановская. Ольга, вы уже распавялі нам, што так доўга ідзеце з калоны, ці можа за гэты час уже паспелі яе ўзначаліць, гэтай калоны, ці не? Слухайте, такой задачи няма. Наша задача падтрымаць. Мы зараз гадзіну таму былі на камуністычнай. Мы таксама выказалі ад штабу і ад Святланы падтрымку тым журналістам, якія сёння выступаюць за праўду, якія не гатовы сёння трансляваць тыя навіны, якіх іх прымушаюць трансляваць. Вялікая колькасць сёння выйшла супрацоўнікаў НТ і СТВ. І яны таксама падпісваюць калектыўны зварот. І сёння гэта сітуацыя, яна разварочваецца па ўсёй краіне, гэта спыніць немагчыма. І улады павінны прыслухацца да голасу большасці, які патрабуе, каб Лукашенко сышоў у адстаўку. Мы зараз знаходзімся на каля мінскага моторнага завода. Сёння маглі спакойна ў бяспецы, калі адзін чалавек патрабуе, гэта адно, а калі ён адчувае, што з ім большасці яго падтрымліваюць іншыя людзі, гэта для чалавека важна. Тое ж самае сёння адбывалася і з журналістамі. Яны самі звярнуліся, папрасілі падтрымкі, і людзі прыйшлі, яны ехалі, мы з'язджалі, калоны ішлі да НТ і СТВ падтрымаць тых людзей, якія хочуць сёння казаць праўду. Аператары адмаўляюцца працаваць. Гэты працэс нельга спыніць. Все ж таки, калі што тычыцца руху, то куды далей збіраеце ісці на топ? Вы не ведаеце? Пакуль я не ведаю, бо я не з'яўляюся арганізатарам гэтага руху. Моя задача падтрымаць людзей, якія выказваюць мірныя патрабаванні, якія супраць гвалтоўных метадаў. Мы ўсю сваю кампанію казалі, што мы выступаем за такія метады, мы падтрымліваем забастоўкі і просім тыя прадпрыемствы, яшчэ не далучыліся, тых працоўных, якія таксама не згодны з вынікамі, якія хочуць да сябе павагі, каб яны таксама выказалі свае патрабаванні да кіраўніцтва сваіх прадпрыемстваў. Добра, шчыра дзякуй. Дзякуй вам. Гэта была Ольга Кавалькова, давераная асоба кандыдаткі ў прэзідэнты Святланы Ціхановскай. Зараз попрошу нашего оператора показать, что мы спыніліся на мінском моторным заводе. Чакаем, пакуль дойдзе до нас колонна, якая ідзе такими от мінскага рэсорнага завода, калі не памыляюся, такими стежками ляснымі. Ідзе сюды. Ну, гэта яшчэ зойме пэўны час. Так, мы уже в эфіры досыць доўга, таму хіба на гэтым зробім перапынак, пакуль што спынем наш стрым, але тым не менш заставайцеся з намі, сачыце за намі ў соцсетках, абавязкова просто зараз. Калі вы яшчэ не падпісаліся на Еўрарадыё у YouTube, то падпісвайцеся
И подписывайтесь на наш Телеграм, и где можете сачыць за все нашими новыми новинами. В Телеграме так само Еврорадио. Для вас працаваў Міхась Ільін. Мы яшчэ абавязкова сёння пачуемся. Шчыра дзякую, што былі з намі.